Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumsopo near Fire Brigade Shillong. Ki Nongilam Jong ka Seng Hanyo Trap Youth Council Riboy District rengkat bat ka HYC Right Nongtung Circle. Ha ka arpo hendreu trek upnai nailar arajar arpway kila pensyai baka jinglet jongki sya kasnong laper kam dai satya bakin don ka jing thmu ban penmi ya ki huri hura hendrei ka jinglet jongki kalong baki kwa tang ban ye kendo ya la ki parado parasnam ban aimen sim ye ki to ki basha sho ki pulit jong ka sarkar Assam ha kini ki khendiat singi ha ba ye keren bat ki nong tho khubor ha nong po u president jong ka HYC Riboy District usamla Jason Lennox Nongrum bat u president jong ke HYC Right Nongtung Circle usamla Hercules Shooting kila ong babaro ki jingsha kentho baka seng kalai ban penhuri hura sya kasnong laper kadai tang ka jingkwa ban penja burom ye ka seng bat ong ru baki nong kenno kim tip satya ye ki jingthmu jong ka seng bakum ka seng kadon ki jing snopia yala ki jong ki parado parasnam ja menin laper do kumupila yo ilang baki la tai kubo o kadon ka jinglet sunglam anele sumusan ai la bunong ka jinglet ba ai min sim mane ban pen er niu ye kita ki parado ki ba shong ba sa ha ka shong la pe ka ba ha ba ko ka bai tu ka jinglet jongi mendin na le ka HYC kam dei ba ni shim ni ka ne ka mat da ka district Borokawai ngrai la peniat la penbet renti hi da ka HYC Right Nongtung Circle. Dan repat kum sebentar ban ya sengan ka Right Nongtung ki dekat jumi sikit. Kum bajulong barabor abang ngiru ki nokikam jong ka distrik la don kino ki jaka ki bagi don kam balik la ni semua ba ka sen kimi ka don kam ni ban sendran ni jule kum tabat kam ni ka ba semua pela ya ka jinglet tu ni ben kujar atai. Ngakum presiden tu HYC Riboy. Ada mengayu ai ka jingkapat nak ka circle nanti nak Right Nongtung ban ya pensingan ka jingmut ka basyai masngur ba nyilek om ya ka bangin ya kendu ya kipai ba dak ba penlong ya ka gathering mane ka jinggelum breu ndrei ka basyai ba ya ka bangi ni dalam dia ni la pensyai Ahmad jomba hawa berimu IC jo ka Maulas Night outpost habangi kendu hakal kian dak bahasa ngilah keren ba kajinglik jungi kamde ke baslam hendrei san lani hadu 10 minit ya namar bangila sutu ya kajinglong jumam mungki baik mau sesenong juga dekat han teni hadin ba usar hawa ula ban yangi ba kajaka ya hakaba kalong kapan menta ka narkum jong man ka jinjia kam dalong ta basngai deina kadang-kadang ya la persyang hi ya kaban kan smutu ini ba kabahaya ni bagi long kiba adkaran kiba kusia kaya yang yo don kiba sim kabu teni ni dak kata ka hal kada jingi keren kalong ba sumtuna hawa bat ka jingi tuni yang peru kadai kabashai ba kadai mensni mensyai kabumut ba fenomena itu banbu kanu ka jing subal na ka jing tharai bangili kan perkumar oi ni smutu penagalian ka seng ni smokia la kimi kino jing kentho kiba kiba persyang ban ilam aklah yo pai ba bangi kum ka HYC ngilik ban thau juk rumah kata kamu ba hadin ba na ki artul ki district ma hapo ka jinglam juk i bodo magistrate SP ADM bat kum ta kerter na kali ka department ni bakil asyumkia ya bakil ala ya ban pushback ya ki kulit jong ka Assam ki bala persyang ban syong de ka dukan puan teni ni appreciate bagi na burong syai ke ka baka administration kala le ya ka ba niui ya ka jinglong kloi ka jongki ban hiar dalme syang di kecakar dan lepat yang ban pensyai la jen dang idon da kawe ka jingmut da ka jingtmu bat thaw ya no ka kandum kanram nyim jin da syong ha kawe kamra bat kinong ilam sang halang na ka than kata jong ka KSA Gorkha bat kumta ter kiwi kipa ni hak ngari thu ipi hakaba ni poe hang ti kila peniang kalian tu sama di dekat yang bakila khot ini bani keren hakui kamera kanji keren kalau ba syai ba bat kaba le se la bunong ka basutna nomor ba ni la poe hadu ha uput ia kaba ka KSA dal be ngai tu ipi ka basutna ka KSA rangkat bagi tu ki Gorkha ki basyong pasah agar kejaka
kila yalong kloi ban ya leit lang ban ya sandang lang ban ya aimen sim lang ya ki pradok personal ki basya masa hakate jaka melekat kasih dan rei ihap ban keren ini ada basya pat wat hadin ka rai ka ba lami na kate ka jinya syom ka jomi lai sau kudhun dan pat kilang yong dan keren ni kan dan pat kilang yong ki balik se ki ba de na ki jat bi jomi bat ki bom de ki ba la persyang yang ban prinsip la ban wan rapat dah we ka jemut la ni kata ka jinya per jat bi teknik ni kebas fungsi hadin kata kajinya long jingman jongka jingya kerang te ni suthu nak linga jungi ni la dei saban mi nak tu jaga ban yele henry nak jing don jong kibru ki bashim kabu kila pawan ni kulit asam te kai ka ba kham fungsi kalong ba kajing kela dur kelasur jong kiteki nong shakshong ki basham masa ka jaga nomor kajinya keren ka ya be nanti kia menjur yang bani trilang ba ban nomon ra ya kan kajinya sum kerja indrio nomor ba kumbagi suku ba om tam ki jomi ki besyong sa ka jaka henry wat ki jongki ki don ki ba syong sa ki balik se ki ba yo wat bambat ya ki kam rong ba shnong ki don ki karbi ki don ki nepali daga maburum ba ki yabat ya ki kam haput usam jongka it himar jomi henry nak lian jomi pinum yo sngui kita ki jinja ki ba ngi shim kabu ban penwan duri ka akan dor jong kajinya su kerja mendur henry kini kalau basyai ba laga ki basyong sa akan jaka kiniai wanra lani kiniai tho ai kata dor kaba kadon ni kata kajinya su per jat jinya su per than kajinya su per jat pendrio bat lada ka KSA kitu ki kenhon gorkha bat kiwi kini pali lada kidang persyang ya ban penuit ban pembitar ban pensitom lani ban penjinjar ya ki nong shnong ki badi ki parado pastam ki joni nakali rasai ni in kashai ba hoi menin gilawan kalami ke kendung kendam kumdu kumba pilayoi henry nyin ban ba ladadi baki pardo persam ki jongi kidang yai syak pensitom lani yai peduet hakite ki basyong masa hakite jaka nakalian seng kam artin bani yu kecak saksisen tu ni kalau basyai ba ni nyimla pensisyong anompo hakijaka ki belongsor ki bakam don kata kajing syong seir nyimla pensisyong klipti ban yoi ba ki do kisnam ki jumi ki ut ki syabom syapien ka asam polis ka ban suthu phai kan ya kadi ban sangi no mardor ban pendon kam ni ki cek bi syong masa ki than markan adu mata kai ka bagi yoi ba kai ka bagi suthu lomba ka jing kudu menen ka lomba kiti ki ba syong masa ante kiti ki breu ki ba propagate ya kai ka ba ka asam polis ka pendrung haki kai ka ba ka asam polis ka persyang badi lamak lai kiti pai ba nak liang seng kala suthu ha henry ni hapan susu ikade nginum di ban shim da kumuipat ki ba syong masa ka gathan ngan itu ipi kidon ki balong bani kren ki ba ya susu bani kren ki balak bani trikam henry kidon par ki khon mentoi ki bru ki ba shim kabu na banta kanjing mentoi shimat ka ba le se ka ba hadu kan ka tinti ka bamta nginum la ya ka bani kren ya susu jumat ki henry ka jinglet juga sang meni kalong ba syai ba la nyilek hantai nyilek da ka jingnya tip lang da ka jingnya susu lang bat da ka jingye kajinya bat ki ki suloi kajing penting pensemi kajong ki yang ni kadang-kadang ko we ka bangi nginom la priang hoit menin la banong ba ngi wan phai ngi hem shim la poi ha ka e ka bangi thu ban le namar ba kadai ka jikarpat jong ni sarphawa IC ju ko mas nai i la ya thu shai ni ba kajing long chumang jong ka jaka hantai ka mlong su ko ba isngan ya ko bale sala banong ba ki brio ki la sedang ka ban lum ba kerkut yang ni dan dia kata kamu cuma pensmit yang ini nilai syong nilai yang tu kaya kebanyakan seng ke persyang kolong banyak keren harga bawan tu bayalam itu ki kulit tu asam tu ngatara di charge harga perbawan urut ni nak seng nilai persyang banyak keren henry umtre banyak keren bat kasur ke bawah pemukam kolong ke basmusi pentip ba lajin dagi ku kaseng gitu dengan jemut ke basmu menin kala la menong malai usnam henry kumaong ba nilai ya kapor mensni mensyai kamdi kapor sedang senia kembali BJA lada ding ngilit ya kapor la menong ba kajimut jumi kadi kajimut ke bedon syangdat ne kajimut ke pasniu ti hendai kajim kerpat jumi sarthawa nakali keseng kebong semua kulas ba nyiburom ya kai ke baka district administration dalam baka police department kila pasyang ban ya ban budin ban syong ban samit hakadi gajaka hendai peuse kapulom no nama ba kapuli asam la benong ba hadin shisni bakal asya pushback kajinja menin kali ta kajing put bat kajing peleran juga yaki polis Meghalaya ngala benong kata
Tenrei nak kalian ngaseng ni squad pun percaya dengan apa bagi don kanu nak jingmut ban pen kumar ban thau kumar ni borong plat ya kai ke baga district administration aku ka jinglam jok i madam DC RM Purba ila le bat mentang kasih iba ila hiar ka jong ka mo ban pen ya kai ke baga jaka kumakalong menta tenrei ni ingin keren pat nak basai lada na kalian ki dukot ki jongi ki besok masa ka jaka ki abon ki dukot ku umnap ya kalau ada dia begini yuk apa dia kejengkel, kaba kidang syak yuroi, kidang syak bernyan, syak bersep, lane kayak mesti kamiskan, la kai ke bumi tang tangi yang mesti klik. Lada ka polis department juga Asam, karena yai pendon kami yang itu kijai pergi bersama masalah itu ban penuit yang kita jongi nga ngankan nak basai nak kalian jongi kum kasai kum ka HYC. Ni lalong ki bakloi ban hiar kono kopor dan dai ke ban mi nak ketika jaka hantai ke ban mi ni yunung sim ni klik tak tahu ni meneh ko bai kudu SP ni lakban ni kene ba ni dan kam ni ka jinjena nak bentar kita kipat no sisno hantai ba kalian SP ula pula pum ai ba ya kata protection don 4% bat bagi pediam yang kata bagi kermen ban ni syahmat kene ka jinja sumukut bakla la ni kata ka jinja per jimut hapre ni kunhun ba per bahkan kutno ba sisndon so dengan pengkut kentang yang lain sobat penpau ba nak kalian jongi kaseng lada kadon ba ketika kasnong tapo laper dakar lada kuat pun rai ka syong san kumbangi ju angnut aku ko puas ko wepan lada di baki ong bangi wa hapun wan kami juga ji kerana kalian kaseng lalu ko tuai nomor bangan itu EP hoy ni solutionnya haki buat ki bahalor ya ka soka ya ka district administration ban ya keren tekmut lada ya keren pi ihap suatu kajinya keren kamdei bat ki lokal nanti lada kada komunitas ni lada ka board district ahir ke Jakarta kam hir ban ya keren ban suatu itu ki lokal nanti bersama sante kan hir ban ya keren ki kam tepat ki joki te nga ni nak saya nyimtip la kita ki bersama sante ki shine am ni kata kajinya keren lagi suatu ni kata kajinya keren te handai ke i ba kaseng ka ban hanya pelong ba ka KSA bat ki ki pinhun lagi kuat bakal syong san kita jaga kandon tidak kalian jogi ke muka seng lalu dari bendan kalau nak dialog apa yang jogi ikan buat ini no udah aku iban ya lihat kata kali kayak iban kuat semua nah kalian jogi buat hidup kasih selalang juga ngilam cinta distrik kumba itip ba main kesini nah kalian juga hijau trap di konsul radio sakit ba kumba kita iba yang selain para pendaki itip bahkan kita sini kalau dan kejeng syat hambor jengki alut pada senang jengi hantai hapo senang melebet hap poran kerana itu sakit tinggi nak kalian yang kesen halin kesini nila yang sengtai siapo senang melebet si betah ni nak kalian kesen ni itmu bali visit leban kendo ia alut di prasnong pratau ini buat di perari ini di pelamat akan jadi tempur haki kulit asam. Tapi kerja temu jungi berhiar dari sini kedai baik tik kalau bah imut ban visit dan ban ajarab ia itu diberi jungi kimamat ia ka pangustom hadal ketika jadi tempur jong ketika perari jungi di pelamat. Te hadin bah ni nak kalian keseng juga HOC ran circle kasih senran bat jongki itu ini di ngelam jongga distrik kayak juga bah nilai kendo hantai hakpor bang nilai cita siapo senang melepet kalau dan ya jingsa hanglat kejongi kita kau juga sayang berkunjung di perang ngelam ya hantai jingsa hanglat kejongi kalami kena kihun jongki KSA bat kila keli yagi jadi bagila keli yagi ni lahir nakali bat hadin bangyar nakali nila layakran berki TKI gejing berki kalau ngaba ilawan gejing kran lagaba itu jumut kalau ngaba ni debet kalau ngaba ninwan merak ya ka sungsan jung di beba ante kumbangi anur kat itu TKI la akan kaya kinoilam de KSA kila don nadu chief advisor suki buat presiden juga KSA bagi keren pergi ke takabasya ini milau bang ikwa ini kedua dunia ini kedai bintang mengintimi yaki prasnam ini namar kumki prasnam buat di perarai jauh negara itu iden yang mesin
kapasukia kalau kejutip jadi ikutlah itu tenaga yang tinggi kila satu ya kai ba ni temu ba ni anut tenaga yang tinggi kila suyahap ya kata ba kila itu bur hiru ba ini lang ante hapo umloper kabasyong ki kasih gitu ni TKI ka baja hadin ke katafat kabangila keren na kata ka kita kan wilam ke se andre kabami sabar pa kami dak muai TK jimbi kabangi keren kada puying de hal sabar kala perni pat tagawi kasur ka ba kadang ke ba salandet ka ba ni kung kasangi mlak plan namar nilaru pun keno ba kidei ki karna pali ki pasdang ban pensoi dan ban pensiet dan pasdang aiding ban thau di rumah endre ni kung ki noelam ki padon ka jikli namar nindon ya kan on sim dan ya kan on ka ditu ban le ki kata ene ban pensiet dan ban rumah ende dagang kamesim apa ya nur manura jinsub yahdin kalami ke sing hanglap jengki bat kalami ka ditetem di bagi keren di balai pujat ini ni kumelam ni la pasyang balikan ke setujuki hebel katakan ni giba kisatu balikan ende ski pat la kajingwan ju peba bat kajingmi jadi peba jengki nepali bat kunju jengki karbi ki giwe kila sedang berpensiat pada hari ini kan ni. Jadi hadin bat ki lawan lo ki kulit jengkam nakal yang jaga Meghalaya ada dalam di inchat mulai opus di Sarawak di nilai keren hantar bah ni nakal yang jaga kendun ni kuat nilai empau ya Sarawak ni kuat ban kendu ya kita kiba syak tembor atau belasam. Andre kai ke bagi susi nomor nimio lat banlet te nakal yang juni ni sutu bah kadang selam kerja keren Andre kena pensiat kena pun dengi ni sutu amra ba kaniga institution kamulong dena kalian jungi ro halor gajing kerpat na kalian jungi isar ba ni burong ro ba ila singkya te daga wi gasur ni ang ba ye nomle chu kata jaka namar ba hang ba kanomi kana kono jing rumah dena kalian jungi ro adin kata ilawan phaino sya ilawan phaino ya nanti na po snong lapet bangin non phaino sandi siapo mosnai jadi kayak posisi hadin bang ilapoi siapo snong mosnai niyo ya buat posisi ba kidan di kulit na po jelam ya kaya ini kila siapo setian te jingle tuni hante hapo ka snong lapet kabdai ba ingin lay ba ingin klaim kana kono dikutip ya kinanam snong kum kiloilam jambaran tung sakil gila pentip ya orang basnong so ingin lay hante hapo ka snong lapet naba berkidau kita itu ba kadai halor binurim ba ingin anisim ba penginirap pada wai nama ta jumu perlu personal jingi ba mat akhir jingi te ba ka por ba ni kun paseng ni pun pauru ni ba ni hap hakarat untung ba ni sinu ba idam ya kahok bagi lei antai nama ta berharap ba anisim ya ki personal pertau keju